ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبذ إنسان سفارش ووسيت ettik ata enetini yaxşılıq etmek bilen İnsanı öz enesi qarnında götürdü zahmet bilen, boşonu doğurup dünyaya getirdi zahmet bilen. Oğlunu qarnında götürmegi ve süytten kesmeginin az muddeti 30 aydır. Ta vakti ki kemale yetse ve 40 yaşa barsa aytti, Perverdegara bana tevfik ber, kesen nimetlerin şükrünü berca edeyin. Keşol nimetleri bana ve men ata ve enemi ata ediptin. Ve sen razı bolacak salih amallarını ancam bereyin. Ve men için men evlatlarım da salih vücuda getir. Tahqiq men sana tövbe ettim ve men Müslümanların cümlesinden durmen. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Şu forma adamlardır ki biz şon yaxşı eden salih amallarını kabul ederiz. Ve şoların günahlarını affı ederiz. Şolar cennet ehlileri bilen bile bolurlar. Şolara dünyada edilen vaade nihayette doğru vaadedir. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. Bu ol adamı ki öz ata enesine aydipti, tüf sözlere, aya bana vaade verýäňizmi, men gabyrdan dirilip turdular nip, ve menden ol neçe qarnlar geçti, bir de dirilip gelmedi dip aydar. Ve ata enesi de Hudaýa penah getirip, Hudaýdan kömek ve tevfik dileýärler. Ve aýtýarlar, helaket sana bolsun, iman getir ve mu'min bol. Tahqiq Hudaýyň kıyamati bar, dowzak bar, cennet bar diýen wa'desi haktır. Pes şol adam aýdar, bu zat hiç saat däldir, meger geçenlerin batıl sözleridir. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Bu batıl kepleri aýtýanlar we ata enelerini teleke kepleri aýdyp narahat etýänler özlerine azap kelemesi sabit bolanlardır. Özlerinden odulky öten milletler bilen, yani cinler o insanlar bilen. Tahqiq şolar nihayetde ziyankardırlar. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Bu her ferqa üçün özlerinin eden amallarına göre dereceler bardır. Ta şolara Allah Tebarek ve Teala eden amallarının cezasını tekmil etip bersin deyip, o şolara zulmedilmez. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وأولغن كافرلari dowdakyň kenaryna eltip dowdaky şolarga kökedilenne şolarga aýdylar, siz ýaxşy lezzetlerinizi dünýäde aldyňyz we dünýäde peýdalandyňyz. Pes bugun kun size harlayan azap berler. Yerde bedun hak tekebbür bolmagyň sebäpli.
bu Hudaýyň taatyndan çykmagyňyz sebäpli.